dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Gde ako vidite iza mene, naravno skinuli su kapije kada su bili radovi, ali u međuvremenu kad su skinuli to, onda su pokradeni. Više ne postoje zaštitne ograde, ne postoje kapije, ne postoji ništa. To je bilo namenjeno porodicama koje se nalaze ispod ovog dela. Onda su pokušali da zidaju, to je da prave neke objekte, ne da zidaju, nego da budu neki novi objekti, naravno ispod, koji su međuvremenu srušeni. Rekao sam da će biti vrlo brzo uklonjeni svoje lokacije, nema ničega što su planirali naravno da se ostane na ovoj lokaciji, jer lokacija će uskoro promeniti namenu. Dugo se razmišlja o tome šta će biti ispod samih mostova, ispod podvožnjaka, velike priče naravno od parking mesta, od nekih sadržaja, ne znamo tačno još uvek kada će to sve krenuti, ali u svakom slučaju rešenja su sledeća: nema novih naselja ispod samih mostova. To je zasigurno. Sad ćete vidjeti jedan deo, a onda prelazimo polako naravno na radove na novoj basovoj stanici. Vidite dok se to stiglo, pošto juče i prekjuče bila aktualna tema naravno radova, pošto su krenuli sa rušenjem jednog dela autobuske stanice. Ostanite na istom mestu. Evo ovako, ovde su pokušali da naprave nešto kao što vidite, međutim odmah je to srušeno, nema dodatnih pravljenja objekata na ovom delu. Ono na čemu sam apelovao 2 puta, ajde treći da probamo, kao što vidite, evo sad polako su počeli da otpadaju krupniji delovi asfalta, zato što se nije na vreme odradilo. Od jedne rupe došli smo do toga da ima 3. Evo kako to izgleda, naravno pomerit ćemo s ove strane to da se nešto dalje ne desi. Idemo. U ovom delu vidite naravno radove koji se trenutno završavaju, gde je bila ova rupa na sred ulice, polako je završena, uskoro će asfaltirano to biti i tu se završava deo radova na posljednjim zamenama cevi koje su bile neophodne u ovom delu. Te cevi su inače i jedan od razloga produženih radova koji su bili na samoj basovoj stanici. Nije na vreme grad odradio to što je trebalo i zato se dodatno i kasnije, jer su mislili da će to biti drugačije organizovano, ali vidite da nije. Ovde sad imamo sliku da vidimo da su postavili ivičnjake na ovom delu puta nove ulice, to je Nova 2, koja izlazi sa samog dela Basa iz Marka Hristića. Sa jedne strane ulazi se, a prolazi se na drugu stranu i tamo u daljini vidjet ćete isto dodatne radove na tom delu gde su odradili pripremne radove pred samo asfaltiranje. 2 sloja asfalta, naravno i podizanje do nivoa, kao i sama priča do perona. Evo vidite kako to trenutno izgleda. To su radovi koji se nastavljaju. Sada ono što je vrlo bitno, odavde se nazire objekat koji se nalazi uz samu stanicu. Koliko smo čuli, tu bi trebala da bude jedna od prodaja karata za postojeći deo, znači za ulazak, naravno da kupujete žetone da biste pristupili peronu. Još uvek smo u nekom 15. veku, žetoni koji mora da se kupuju, a posle ću vam reći zašto to kažem. Evo ovako izgleda deo za pešake, trotoar i ulica. Ovo je Nova 1, verovatno mislim da je to taj deo. Ovde se sada već nazire kako bi to trebalo da izgleda. Naravno opet imamo radove oko samih perona, to se još nije završilo. Postavljaju se prilazi, postavljaju se ograde, a u donjem delu evo vidite kako bi trebalo da izgleda taj deo kuda će prolaziti put, to jest ulica. Postavljeno i ozvučenje, postavljeno su satovi. Evo vidite, upravo o ovome pričam. Sat koji stoji i naravno ozvučenje za prilazak. Postavljeni su brojevi na peronima, sve je to nešto što je u međuvremenu malo po malo završeno. Ovde dole vidite ulaz gde bi trebalo da se postave prilazne rampe. Ovde imamo sada neke nove radove pre spajanje ispod puta cevi vodovoda verovatno ili nečega
To je sve nešto novo od radova u ovom delu. Sad ćete vidjeti i prve nadzorne kamere koje su postavljene. Ovo je deo koji se radio i koji treba i dalje da se šaluje da bi se podizao nivo. I na ovom delu kamere prema samom delu stanice, prema ulazu. Evo vidite, na ovim banderama jer ulaz je direktno ispred. Ovo je deo na kome će biti u budućnosti nova basova stanica koja još nije, kao što vidite, ništa sagrađena. To je samo deo koji je davno odrađen i tu se stalo. Postavlja se nova ograda duž kompletne stanice, treba se podigne ograda preko 2 i nešto metra. Sa svih strana postavljene kamere, da ne bi dolazilo do preskakanja ograde. Ono što sam malo pre napomenuo da smo i dalje u srednjem veku, da se kupuju žetoni, sve to može da se uradi online, sve može se napraviti aplikacija. Kupite žeton, skenirate i uđete. Niko zadržavanje, nikakva priča. Ljudi putuju u svemir, popiju kafu, mi kupujemo žetone. Znači ne može, jednostavno te stvari više ne postoje. Ljudi moraju da shvate sa određenim stvari. 21. vek. Uskladiti poslovanje sa trenutnim stanjem u društvu. To je to, kraj priče. Sve može, kupiš online kartu, kupiš online žeton, ulaziš, radiš, skeniraš i to je to. Nema čekanja, nema zadržavanja, nema kupovine da bi se ubrzalo naravno. Šta se dešava sledeće? Vidjeli ste, tamo se ruši u gradu. To je počeo, nije još zvanično krenulo, ali jedan deo samo odrađen. Ovo bi trebalo da bude pušteno u septembru. Da li će biti pušteno u septembru? Evo imate sami prilike da vidite, do septembra ima otprilike mjesec i nešto dana. Ovdje se nastavljaju veliki radovi na ulici, ispred veliki radovi, svašta još nešto ostalo. Ja mislim do nove godine to neće biti. A onda su rekli, već od septembra mjeseca, to nemoj zaboraviti, da se podsjetimo, kreću radovi na izgradnji zgrade. Znači, septembar mjesec, radovi na zgradi. Gdje sam ja rekao da nema šanse, ali su naravno pojedinci oba napred rekli, nemaš ti pojma, nema pojma. Ok, čekamo septembar, jedva čekam septembar zbog pojedinaca koji mnogo vole da pametuju i da kažu kako ništa mi ne znamo koji smo ovdje na terenu i koji pričamo s radnicima, nego vi koji pričate preko interneta, verovatno bolje znate od radnika. Sačekajmo, ali vidjet ćete. Ovdje se nastavljaju radovi. Kao što sam već rekao, ulica ova 3 ili 4 puta do sada prekopana, sada ponovo mora da se radi. Što se tiče dela samog buvljaka, ništa. Stavljena je tačka i tu se dalje ne dešava ništa. Kako će se nastaviti radovi, to ćemo vidjeti i šta će dalje biti, sve ćete imati obaveštenja na kanalu. Još jedan pogled na samu basovu stanicu i sa ove strane gdje se čeka montaža P strane koja još nije ni krenula, a morala bi jer je tu dolazni deo perona. Evo da vidite i ovaj deo naravno radova. Upravo se postavljaju nove cevi, verovatno je to neka nova priča, opet samo kažem, ne znam zašto nije to odrađeno kada je bila rekonstruisana kompletna ulica, da li možda tad nije moglo ili nije bilo vreme, ali dobro, završit će oni to do septembra, sve će to biti drugačije. Bitno je da su ljudi tu i da se radi. Eto, dragi moji, sa ovog mesta završavamo današnji video. Ovdje je unutra pripremljeno sve za dočekivanje prvih putnika što se tiče basa, a za dalje ćemo vidjeti. Hvala vam puno svima, ostanite na istom mestu, veliki pozdrav, prijatan dan.